ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Student Union Sengkmi Lengbaga Cultural Cell kan penlong ya kajing koprawai na kisautali kitub jingrawai bela penmi da kaseng KSU kaman sedang nadu ke arfu pratarik mentau benai. Hakane kajing koprawai la pihak bun teliki kerdan rengkat ki kusnam ya kinong job. Kata kalong kasan hajar ya kibawan banengkong, sipe hajar kibawan baar, batsan hajar tengka ya kibawan balai. Habaikran bat unong sanhima, u General Secretary ka KSU Sengkmi usamla Donald Thaba, hajing donlang u Charman ka Cultural Cell, usamla Binong Sej, kliathu bayakan ne kajing koprawai la penlong baki samla kasi kinbang banrawai ya kajing rawai lajong maka jingwan telep ki jingrawai nongwei. Kumta kilakan tu ya baro kinong shimanta, baya kajing tip bakam banyak kinlet syaka website jong Kakasi Student Union. Karbiti kayam riu kilaya penbor dau para jaj kado jong kado kasnam jong kasnam pidei ka kun klim po kia ong kaban fikir yu khiuja e kaspa jong ka yi pidei ka nong sumar jong ka kur kaban penne ya ka khong hatu thi hun ya la ki jong kun thei sati ban penjabo di cultural cell jang Kakasi Students Union jing alam jung i chairman i bar dalang ni bangai sama bari pular nong sin but i secretary i Samuel Khashandi na kali nga cell jung ki bila song meeting ban bila bun ki jing ekran ki jing tai by day bat ka rukom long rukom man ka partai menta bangi i bagadon kenika COVID-19 di bun ki school ki colleges ki mlong ti i ba ki bun ki khna i susong yen bet butu ti nakaliang ka cultural cell kala sim no karai ba kan pelong ya kan ni karensan ya ko roi online dan ka online singing competition ti kani ka jing ya ko roi pada kan long bet thik tangda ki jing roi khasi ki bana ko sautali ki thup lani ki album bala release bala penmi le ka kisu na du snap kan dai spa kan dai bupra ba kertengga na thoi ki donut ka ba penmi hau arajar ar ka thup ki nishan biru prau ka ba mi hau arajar lai ka badi ka ni ka thup balai ka di ka isebat rupa bat ka ba khadu pada ka dia bangi penmi hau arajar khar da ka kisu sobes ka hills ka ba kertengga nakra ki sangot tinggi kuat pun peli ya kan ni ka jingnya kuat ruai online kan san kuat ruai online ka long ba komisi benda ka long ba ni kuat ban penki pensar ya di kun samla jung bri hu ta jungi namar ba manta di bun ki song yen ni kuat ki bakin long smart sting di khantam gitu ki badan ka sap ka ruai ka put ka tem ni kuat ba ban kentiu ti ka benta ba ar ka long ni kuat kentiu ru ya ki jing ruai jung aje ndri ku jungi khamtam gi jingrai idri ber gi jingrai idri pilak banyo dengan ni saudli gi thup jurai jong ki isu de lo ta kan ngrem gi pelong dengan ni ka online singing competition ka balong kat kum ki juk jong ki kor ki bor ki bamenta ki bari kor ki bamenta gi penya ngir ngin pele ha kata ko kom ki di ka jing kemongong jing thumu kolong ban ketik ya kan sim idri ban perung gi men sim idri di samla ko juga poru belum ba ai kam ai jam ai bentala mi ki ban pau ga sap ka phong ga bagi dan kalian garwai ka put ha ka tin tan rai jong jong ta ko mun ha ka tin kasi tingila penbek na kalian ga cultural cell kala song lang bat ngi ki nongelam jong Central Executive Council tingila penbek ba yakini ga rensan yo ko rai online ngin sya bi tik tangi kasi kata mur kan riam penar boi war maram berlengam di susu yakini ga jinge kun namar bangi kwa pan ai bertaya baro nadu ki hep ki barit adu ki kena samla di gin pia ya kini ke jingya kun ha ki lai benta kat kum garta di ka kategori ke ba ningkong ka dei nak benta di kena ki ba nyau hadu habis nam kemud nakani ke kategori dan ba job first second third ningkong ba ar balai ka kategori ke ba ar bodel ke benta ke ba ar ka dei nak benta ki tu ki kena ki ba
hakarta na du khat arsnam hadu khat nyusnam tikini rukum juhi kindan nong job benkong ba ar balai bat ka kategori ke bakhat du lani ke bentar bakhat du ka dige gitu isamla ke banadu khat prasnam hadu ar pusan snam tikani ru kandai ga kandan higa buskit benkong ba ar balai di kemengalong higa jigroi kandai binaka nagi album sing ki isu kemudian di girai jigroi kasi kemudian kin syari jak namar kawini kandon kari pihak rai kawai ki jigroi lagi tup jigroi kasi tigini ki jigroi jung ki isu pada namar ki isu kedan la jang website www.kasistudents.union.com lan ni pila ni dapat mobile app bro pila ban download na Play Store ke ba kerteng Kasih Students Union pila ban yo jigroi na borok ini ki sautel ki tup bat pila ban jik kanu ke jigroi pin rai bat kar kom rai kan long open kemudian pila ban rai marui pin rai marui ki nong tem nong put indan ki ban support ya ki ban kershan ya ki ban pentem kam nilai pila ban rai arngun pila ban rai lengut dan pila ban rai kun hun ru compare kalau open tak ada gue ga bang beli bang imdan kan kategori tikum curu i bu ki kendon ki bakam perking nim i video bagi record bagi ki ruai maki ke di banlong baik ke balong raw ke ba ke audio mende bandan editing kemudian mende bandan majing ruai bana lor bagi o lip sync lani ban bandan kam di ki core ki rukom ki auto tune si kum ter nim syara Inam syah kita bagi haban roi ka video ka di benlong bi raw audio ka di benlong bi raw ini ki pitch shifter ki iru nim syah bagi haban roi ki haban tem lagi live instruments mutiar tem kemudian gitara ki gitar ka piano ne kanu ru ti kim de ben ka video mde ben edit mde ben lei ndre ha juga por pada nomor bagi bagi kun samlajungi ki long ki balong kreatif ba kalau kadon kata ka sap ka kerpang ba ka jungki ti ngin aila de ki bala de ki je de kunu ji rai kam dan kam bikin rai thik kumbor rai tu nong rai kila pan pendan kam ya ka sap ka baki don ka sap kerpang kum ban pen kelak nyet ji rai klam da pendu pendampat de ga jingmut lani ya ka jing rai kemud kila ban art ila ka jong creativity ka originality kila ban interpret kunu ka jet jing rai ni ka genre without losing the essence of the original song di kejeng ruai bikin darwai mende bikin ruai tang siteng ya ketu kejeng ruai ki hab ruai bet pakai beroi kejeng ruai bet di hakaju ka poru nang ni gitu ki bakwa ban sim bentang kila ban lek be website juga ki isu mo mene www.kasistudents.union.com hangi ki i kendon baro kila ban i kendon berang arpsan teli ki kendon ki haban puli wi nomor kita sepen kendang wi kendon ru kemud kin syari jeng di Kim don kam ban sen ha unu number WhatsApp number junu video jungi kay ga bakila kin supli be website jungi ki isu kin link bet aka bentar atau online singing petition kin tab ke email ID bat ya kin sayo kin register so dia kin sayo ka password nang tu kin sai ki rules ki kendon on ladat nang tu beri sahabatai ki details pada kum contact number ujung ki ke jakasa ka jungki ka kerteng ka jungki di hakaju ka poru ki haban upload lani ki haban tab ka wika kot ka slab open shisha kerta ka jungki di hadin nang ta pada kan sepoi sekoi benta ba por kin penrung ki video ka jungki kamut kat ki ba penrung ki video ki jungki kat ki ba penrung kat ki nang penrung kamut tak su penrung maki apa website ka jungi kamut ka website ka jungi automatically ka pa message be cheki nang bishar ni ki judges ki dan sanggut yang seperti hadin ni kita ki judges di kin bishar maki bat kini kita perlu dia ke video bro
ngin sedang nadu lasai ke sengi aku praterik jung benai risau ngin kut pada haga katnyo terik nu benai penwan ketau nai wing arjar arpo kan kut adu tu sengi kemud ki perung video kat praterik nai wing ngin pedang su ti hadin ka katnyo terik pada kini ki nong besar ki dan sangun ki beri kaitor ki bapona ma jonga je beri ujungi barok ngi thu de ki kinsa shortlist lan kinsa jet katu kan teli video la kacong kategori benta jong ngerta ki bakam ibiang onda kila jet kita ki video sing kita ki nongrai biang kinsa penrung ha second round onda kila ka jengur ka batip kumno belarung ha second round pada na kalian ka cultural cell jong ki isu lam ki nong besar kin penrung ya kata ka video jong kita nongrai bayu urung ha second round kin perung kin pelaj apa YouTube channel jong ki isu bertengi kasih student sunyan po YouTube di pinap subscribe juga juga channel ke jong ki isu buat anda flyer nang tu ki isu ru apa Facebook page jong ki isu kasih student sunyan kan saya share ya link apa YouTube apa Facebook kamu hang tu pada ka jeng besar kan ya no arbenta 100% kan one back lagi nong besar ki points kamu 100% kin one lagi nong besar 100% bagi kin one di social media kata kamu nak YouTube channel jong seng bat ka Facebook page jong seng kamu ki bangin pek kinde bitang ki jing sung tenat ki pajba dan ki bangi ong keting pareng likes ki jing kentok bangi ong di comments kamu bias hak itu ki artli ki likes ki comments kin perung ha point jong kata 100% 100% ka song ki judges kamu kata bidang bun likes kata bidang bun comments kamu kata bidang point susu Kani ka jing pen yuru kani ka oneng ila upload pada apa di ke YouTube channel ke Facebook page jungi jadi perlu ki tu ki nongran perlu ki laban likes kilaban comments kilaban share ban kentui ki perlu bikin like in comment kilaban penan kamru ke Instagram ban le publicity la dia kani baru ki like si comments ngin sha tat hadu ka artarik uno pra por khat arbaji di marsundap bi khat arbaji ki nong besar kin sa shong biang kin sa screen di likes with comments tingmu ki bapa khat ar la iwe ne khat ar la aru min pediang su kamu hang tu hi gitu be shortlist ngin bu ki points ngin sedang ban high points tingin pendep ya kam ban tali ki points boro hi pok arter Desember later pada ngin penpenai ki results lani ki long job but menu penpenai ki kin penpenai ki lagi sanut ki kaitor bapa na be jab rejing ngin le live streaming jong YouTube kenapa maki kin ki nong ya kun nong sementar kin i dur khamat menu gini ki nong besar kin penpenai ki nong besar ki nong job te on ada penpenai ki nong job kamu kin dan khandai ngut ki nong job laingut na ka kategori jungi news nam kharbisnam laingut na khat ar khat news nam laingut na ka khat pra hadu urusan senam te kamu kini ki nong job pada kin jo ka khusnam ne ka buskit ka bangin ai ka ba buskit ka ba i bajot nukong ngai ka sanajar iba wan baar ngin ais bojar iba wan balang ngin ais sanajar ya kani ke buskit pada ngin saai haka khat pra tarik uno pra arpo kabedi ka lungku senyap ba pra po jung mulung susutam tega jaka ka bangin ai ngin ai apo law sotun ti apo law sotun ha tugas ngi na kalian ka kisu law sotun unin kan sapli ya ka school kabedi ka school min ka ba amdan kam siwe ka bani rap tangi baduk ki batri bakta ba ko bani school min dia kasih bengi pli pat bah ikut ke school ngin sa aku sna pun ku buram sendan ya gitu ginang job ni mana pi kategori ketemu luar kategori pi tai price la kajong na kada kawai bet price number ti kategori pi pemenang mana empet mo haka kategori bening kong kamu bah news nam hadu khat bisnam kindor laingut ginang job
Ibanikong inyo katsan hajar, ibaar inyo 10 jar, ibalay inyo 1 hajar. Kawan sekolah kategori pada kan arsnem adu kan yusnem. Ibuan banikong inyo katsan hajar, ibuan baar inyo 10 jar, ibuan balay inyo 1 hajar. Tiga tu kat prado san snem berkolong ju. Kamu kidon kadaimut iban yo guskin. Kemud kasan hajar ka kategori penikong bukan pas. Kasan hajar ke baar, kasan hajar ke balai. Kategori balay. Ikendon kalau kami ni gitu kibadan gejing temu lani kiba sukwa bantim. Kita supli ya ke website juga kisu. Lekbet aku tu bentar atau online sing competition ki kendon ki apa lu dong tu baru. Tu kan ada ke besok. Am karyam tinggi imbu kendon imbu ye. Kilom betang kita ye ke video di benong raw, audio di benong raw, di bendan edition di bendan ye, di bendan di auto tune skip pitch shifter, di bendan dekat track ru. Kami haptam di live instruments. Kami ruahi dan di pentem menu ruai mapi. Kum tangan. Barok ki kasih badon ha mekhalnya badon shubar Pada senuru badi kasih gila ni sementa. la macam mentah. Tengmud kini bicara prinsipal mana no tengmud bicara. Kembangaong hi ya ka results ya ke jengkon bena ki nong job sepen bena ka like dari no pra rajar apo. Ti gini ki nong job min pen bena bit live ni live streaming apo YouTube channel juga seng. Ti kin song gini ki nong bicara borok sangut ki kai to bopo na maki kin pen bena. Ti kamut ki padba hai gini idel ki jeng ki khamat menu kita ki nong bicara. Em kalau kami ni namar ngi dan terekam kat sah bayang ti lara kidan gono gajing kila ban kontak yu presiden dan general secretary jong tu kan telah terekam jong nasional jong ki ti maki badai kisah kontak ini mengi nyarap baik kemudian penderung pada Sati buat pen